Panas ya. Lakon tadi ngari ya, panas. Aing coba jadi. Demam ada orang sekali. Mak aku kan naung ngajak ku dibalik ki urut. Di ruare dul latif dong. Dul. Ah, apa mat? Buka ki mat yo. Ya, kok keren naung mak. Ngaliatan kok mak kan ke. Ku gela ya. Ya ki berapa dul? Demam dul. Di ini semua orang. Kira gua di abalik bako. Pa juga kon dul. Ada tegang sekali. Demut ya. Tangan di itu celing sekali dul. Pasang tegang bah buat melebet. Makan derem mah. Kita dul manter beda dagang maring dana dul. Tai. Jadi bila dagang dul keng tak tole sekali dul. Haram billahi. Make tegang lebet ro. Cek. Ano cek na bro. Kon depolo pate. No. Busang cek dah ya. Kun melebet. Tepak kan tegang derem. Tahu dagang situ. Billahi. Tegang mas mare. Cek bah budak tegang jauh dan naro. Baki bingko bagi berapa. Kau le tak ber deh. Cepat tak nak ber. Boloi bagi dul. Inja dah ro. Demam dul. Bisa anu ngabram bos di sini buku modal keretan deh ro. Orang tak tolong keluar yang buku naung ngalap buku mayu. Kita dul mai dul. Iya sami nang disuruh pelama di tegang lebat kemarin. Ayo mayu. Ngalap buku kelu. Yuk. Ari ya dul kon dul. Tak iya mat. Ruwa naung maya lagi maya. Tak tolong. Iya mat naung mat. Ya naung mat. Lagi wa kebarannya mat. Kon kira dul. Baran. Jadi ya. Tak glowin sekali dul. Yo, sila ngono tak lemas sak mat teger petok keger mat seminggu. Selamat wis mat. Langkong mat. Demet ya mat was tadi tegang lebar sekali ta ya. Ini mayu ning sekolah udah tegang kemarin. Bet lebat. Ari ya dul tang bagus tak padi dul. Aku yang kuy mat. Apa belena ta apa dai dah mat. Ini dul biru dul. Dia sabar mungkin tak sampai saya dan teh pula udah tegang lebat mat. Aku harus tak tegang mat pengen lagi. Arang gini anu di cerah-cerah mat. Itu Tadi nomor lapah dan nak kemarin mat ya. larang mari dul. Buka mat sampai anu male salam nih mat. Jadi nak mat lu. Ni kumat bau mat. Cium dul. Cok nyabo pakon kaki mat. Ah beda demam dul. Tekun nak orang mat. Banding anu redul mah takutnya ke orang dul. Iya orang banyak mat tekun. Jadi dia ram mat zero mat. Dia nyabo pakon kaki. Juga pola apa dilarang mat. Tekok terus nggak. Tepak ke tekun saya. Anu. Tekra aja orang berapa teker ini? Segami dul. Segami. Iya. Ya, Pokon sa apa sih? pagkuhan mat panjang nga biasan kita. Aja pokon mat panjang laseng. Abu Mana kumintekos. Iya bu kumintekos Ria. Bilis ay kami. Abi cobon panglarkar kelong. Hindi may lata berda muda. Berapa? Gila paling ngatah lah 5 belas. Paling mabe. Gila sekali. Tai iya. Loh. Dek sekali. Iya iya mayo. Ay naman ka parkir. Cuma parkir. Iya ya ada. Ria mat ngembong kuda nak ria mat. Ari ya. Ya menurut sikit mata ada mat. Mak deknya ke cing dul. Sampai nggak tuan? Engki. Siapa di bakur? Ini kan mat panjang. Tangan di. Kang. Tak kurang koni. Ya cong Ada akhir. siapa? Tangan di. Iya. Ya agak lah cong. Bukai. Iya. Ya di nak re. Ria yang bisa ini bisa. Saya nggak petancap ngalak jadi ya. Inggris ya kon abloin Inggris ya. Buah apa? Derem meci. Arah apa? Pokon laseng. Masih yang bedori nggak? Pasang dorong masuk gunung bulan malam Ria kak tuan. Cek sing lah, singan bekon oreng. Maru berapa sih? Arek bakon mat panjang arek benih keng anu sih, kata Andi keng kerukun malai pada anu.
Lerawa. Lah paling ngatah jadi sekemi. Sudah ira. Teh bagi. Dia bareng ngiri apa kon Tekun di rumah gele. Dalam mau ya tawar sekami mat kon mat. Apa kerja tegang dan naik tabar telap loleh mak ci. Terus lema pola geng sinaber mat. Apa enggak ci bakal. Korongan lagi suami. Jadi ngak cari kedeng ini. Boh, Ya enggak sih bener kengana. kemarin pan tak beli ya kemarin. Enggak marah ada mah cek pas. Iyalah, telo bolo lah. Ada mah Bukan tuh. orang yang tabar telok lemak baiklah telok polo lem bila. Emun saya buh di cih. Terus megala telo Saya buh lah cih. Telok lemak ada ci. Buka pasar saya buh. Kon begabe. Iya kemarin telo lema, Iya. pola geng anu. Ya, ada mah ya. Oke. Ya tak apa. Ini kita pengerat kur ya. Mada iya. Apa? Tereng kelai ta bareng kau telo lema teh bakir masih aku tingkri ke bakir kake. Icereng kakek pesen wah tak ada karo kertas karo. Lo mah pada iya kakir ya. Kalau ibu jadi kertas dek rem kana. Kita ada ya. Saya mau kok ya PC ya langsung setas. Tahu sandi mat Kau panjang. mau pakai tengah akhir nih kakek. Ke mah. Tadi nak langkong. Nah, mulai baik kali. Pakai jeria ke lake. Kau kemare ketika bagi-bagi kerang lain. Nggak ada puding lagi ya. Kalangkong ci. Kong ke akhir. Iya, latina. Nung kagire le toro ahla yung kena telo 6 dia. Di cingkong yang pelan todes ka anu sih. Oi mapan enggak kemen dak yuci. Mapan Iya. mapan. Iso tembang ngaki buru boleh kan deh iya. Iya. Dan tetera tepung bila pokon mat panjang iki. Tembang deki mare nasar. Oh. Nanti nih pengemaren ian. Oh iya sih iya. Kelangkong ci. Iya kelangkong. Ci. Ayo. Tengok kemarin nyatu ya. Iya. Kakek mau bagi karo. Di rumah cuk telok lemak dul. Di tengah. Telok 6 dul. Tengah cuma siapar mat. Apa dul? Ini contek tempungan sahara kalaan daro mat. Ya, dekitnya bikin arek pingkok dul. Oh iya bagus mun dak mat. Mun tempungan tak beres tuh yo. Ya carung kok dul. Iya. Cih. Apa cok? Kakek nak berbaku mak pas cek larang aja. Kemarin ngalak di tempengen necong. Cek kasan ta. Dari mah. Kedeng mun tak bunter tak kening tampe. Ya terus. Kegeng mun tak pinter tak beteh. Oh, Iya. iya. Ayo berangkat. Tuh kaget tawa apa direk-direk. Apa ya? Apa sih? Kenapa? Dongal masuk ke wilayah dia. Iya, Aku ke larang Ciceng kau tak tahu Ciceng Januring itu tak paju deh. ambuin. Terus setire kaki nih bang dinare. Entah ambu pegalek ya. Yang udah yang bocil, ngalah-ngalahan nggak pergi lain pada banyak. Iya ambu pokoknya. Tengku atau keng, Koro sekalian di le kaki ya. atau keng kerukun nano, Beda iya kakek. kerukun pada nyari apa tadi, pada nyari hasil, di benih nyari toka. Kalau kaki di nasi nabur pecek pasti kin nanjak deh. Di sebuah orang sih, Ambuin kerukun pokoknya pulang kalau ngisar, setire kaki. petani deh meletak balai anu. Lah mulai. Iya. Untuk koro setire kaki. Iya. Ini bang ore pegalek. Ketong di dekere. Udah berapa pokon kakek mat. Tahu dul manter anak bayi dul larang dul. Demak cisapar mak bida habil. Tidak ente dul yang asal lah dul. Kuarowak ning tempungan mat. Aku gitu. Mat. Iya ada nare, ini bulan Juni 2 hari ya. Cih, kita santos bugla matu lan cih. Dah matu ora cih. Bacengan sih. Kena ke PC sih. Besen cih setas cisapar gini. Mata obat di kakek sih. Bang di nak bae mana. Dak kokoh. Ayo. Aduh, bos sekali tak. Lu cih. Malam lan masak tuh cih. Oh, iki. Kelu. Talen sih. Mungkin nalen sih. Patinan diharap mun talen na. Wah, saya nggak keker. Ya. Nyaman. Anja hari tak tegatok. Yo, tak kira. Ayo, tolong aki.
ayo. Kita usah tampar ya. Nggak usah. Bro kena bekor kena. Antar dapat adu kintal be. Sebentar, wis langsung dulu. Problema. Berapa, Pak? Problema. Jambat. Aku, Mat. Apa tuh? Siap kedua ini ngateng kada tak bawa dari mana ni terlalu lama. Reng kele reng ngetelak si bijak dul. Aren galamat. Tak beres. Kemarin kaki mau kalang-kalang keempat enak kan sih. Emang kau ekal takla di kaki sih. Lu tempukan gelar ada macam. Apa nyaman di tempo? Cuma nyaman sih. Apa ki kurang apa? Abi inja begina cari syatani sih. Engkau setan cari sih. Orang kau ngateng kedua. Ngoso nih terlalu lama aku ngateng tak bawa sih. Ikan kurun le bareng anun le tempengan kena. Lu tebak boleh Pak Kurya? Bangun boleh. Tak Lah, tak bisa. Nyamin gentak kaki sih. Betul menenak kanak rumah. Salah naman pa ko talem di Odi. Iya tadi soal gini ya tebak lagi cerina. Bila keco kemarin. Terberang ini pentakel cetek kemarin boleh kemarin. Tahu mas Motoran tepungan ya, apa? Tepungan apa? Tepungan tak beres lo. Tak ketomen. Ini kan tempungan pater. Jual beli ano. Marpo cin, tak turun ispelis. Burung tatak iya mana kaki.